Tapi malingi hakikat na sapajang ya ko sampaja subuh ya kong masalah tadi tu le selesaikan suju pacapuran sampaja subuh tu mangilaw dong. Iya ko linota din na melo silapi ang kanana masikolang katoto matomi yung kosoki make kana din na megan na pa ano okay suju pacapuran na sampaja loro itu mangilaw. Itu sampaja na Nabi Ibrahim. Iya ko sampaja subuh sampaja na Nabi Adam. Iya ko sampaja ngasara sampaja na Nabi Nuh. Nabi Yunus. Suju pacapuran atau nri mangilaw na reko angka tau angka indra na din ulit selesai kang masisa ko suju pacapuran na sampai jangan sara atau nri mangilaw apa sirapi rangi pong Allah Ta'ala ko sampai jang mangribi kong katau padirangi ati di nami matan apa penda di na tulis si cai-cai na suju pacapuran na sampai jang mangribi atau nri mangilaw ko napusay ki jama-jamang si pamuli si salah si jam si salah ko ki suju pacapuran na sampai jang isay mangilaw itu ketika Nabi Musa kasasat di negeri Madian. Tinggal ramah namu ya di mana?